Hakini kisengi bamenta buon kipat ba kilas dang biang ban sungutan nat ban sengap hai ki jingerwai kasi bat kani kala ai men se mi ki buon ki kun hontem bakin yale hakaban penle chimut ban thau hi yala ki chong ki jingerwai dangshen ka kan hontem ka pau nam haka jala ka colors kala pelat ya ka music video jong ka jingerwai kongret bat kani ka dei ki jingerwai ka bala penshong shit hai ki pat ba hakini kisnem ki bala lai Kakalas ketika kenhun tem ke belas sedang hak senam hajar ar. Bat ketika kenhun ke barwai ki babon jat ki jingrwai jeng ki bai pat ki nongruai bat ki kenhun tem ki bapau hak perthai. Hendrai kat banang yat ki senam ketika kenhun kalapen mi ke bai ki jingrwai khasi ke belai kerteng kongret. Bat haba kakalas kalit bentem hak lengkirensan ki konsert ki bahaya. Dasaki bagi pat ba kle risa bat syat da ke jingkemen ya kan ki jingrwai. Token kiski Ibaraleto Mamaken bani Hot riding sofa Kerkum kejingyat kipor kakalas kelanang yok mensiam bani i bagi padba kisngutan nat bahai kene kejingrwai pat kumta kala penlong sendonnya ki banshi me kesenjam menta kesnem ban shnapan bha bat ban penwan dur bahai kene kejingrwai rengkat bagi jingkun mi ke music video ya ke bela plat kerensan YouTube jong kene ke kenhun tem da ke jingtmu bagi pat ba ke beren hakal lengkin yok ban pet bat ngap ikene ke jingrwai kene ke jingrwai ketika bela tho ruba full moon leng dot tron bam kwai dua rublai bala ruai pat unong ruai jong ka colors udani leng dot tron boleh persa jong ba full moon bat recording mixing bat mastering ya kene ke jingrwai lalea hapo ka mix and flow studio Shillong. Isya kini ka jirai kini ka jong di ba full moon leng dokteran ide lu I mama try jonga di kelas lem kini jirai tang ba kamdan platform ai di shwab in klat me hakapor bidang klan sidi nga mga ruai mga yu sidong nga mediben pen pauna me kini jirai namar nga sutrat pelat bangan ruai kini jirai bati ida ong ba nanga kania ceki hod giksio jongaro bakat sa nam te naita ijing om jong mama yang ban sa nam kata jingruai te ngidel tristom ni saya praktis gini jingruai bagi saya ruai situ isa platform gini jingruai bat menta ketika jingruai papau nam apo kari jingimta Nalor udani kakenhuan colors kekentup ru yau ribalang karwan lang unang tem drum, upalang ri karwan lang unang tem gitar, Hubert malngyang unang tem piano, badu Arwel warjri ubatem mega bass. Bad kini gidi kot kibala beteng nadu gisnam kibasdang ban penyak cekamat yakini kakenhuan tem. Kumbalong mentahi kakenhuan colors sa kejingyat lenti lapalat arposnem. Kalamat ikijing kibabuan kum kakenhuan tem. Kam tama bagi dikot kidai kibatem, bad kidai ru kibatrei kiwei pat kikam kijam. Bat kam tam haba kila don ru ela kalong giang long sem bat sedang ban yat Jakarta ndai jing iet jeng ki katem kaput kala penia teli ki kawai ban beteng bat penchong shit ki pat ba leng ba jing tem bat ki sur jing ruai te khabani tingi layo kita ka komputer ba ni la rule mo la ya ba ti ba ngai don lang la kumba apus nam gudi te kajing sutonat kalong ba hakini ki jing ya leti ki bahayeng bahasan ki parlok perjor bakumjur ya ki bahayeng bahasan ki ban members lo ki daai kita ketika mana ketika dia bikin ya bisa perang wada ni duna ka bisa po benang stang ko ki bun jinnya ti kita ki ba kaban kala have to go through ka bastonat kalong ba nyelok sipara pa ka jinnya dom ga dol his stay and we put our differences aside the music kabuan ni barang kapuar ketika we don ki bladon
Radon kun kidon bapadon ni kumakaban juga tiga astang na dokpo ginamia kana kidon kula don lupa kidon bapadon handai kata ka banga stonat e kalong ba kata ka kejemput samrki ban ong ban one practice kata ka jingit ya kata ka denti bangiat kalong KK banga ngai ki ban members ba wala ada kila don la ka jong kam ni kidon ni family ni ka mensim dan ya cakmat kala don lupa na duk tipor apus nam syo mentap lagi tu hi lembaga lika official video yang konkret try ka thong ka bangi ya nanti padang ni khamar ngi nang bun ki video ngtemi lembaga kita ka pedi ya ka thai ba ka de ka jingit ya ka de ka ban kemat syong no ni kong du kanu kamu tef jong kanu ka ban kalong ba ndai bangit ko tahang ni hapo re ka sila jong ndai ngi tan lu ka kamat se mangi di ban lech bar mangin pen iya ka sap pong jungi te mentalai ngi so sarong ba ngilong unik kai ka penlong unik ingi kalong ba ngiri kasi bat ngidon kan ka jirma kasi ka ba hasnol jong kelas tenat ba te ka jingwar kamde ka basuki kamde ka ba jai kamde ka ba samthia te haba ki brio sabar le ki ingi kitep ngiri ka bendre kasi ki kwar banyo sngo ya ka jingwar ka ba ngi ka ba mi naka taka jaka ka jungi ka ba mi naka taka snong jungi te shisha ngidon kan ka jingwar bat mare yo sngo ya ka tune kita sung tenat kita enjoy sisa te man kapora bengilik tem ngilak tem kum sa Delhi ngilak tem kum sa Goa ngilak tem kum sa Pune ngilak tem keleng ngilak tem sa Assam le ngilak dablot ngilak Mizoram ki northeastern states ngilak dablot te kum tahi Indian brio nong ban ai jingrai jong pi don ki bam tep ngut yu khasi kem ong khasi ai ka jingrai jong pi te hang bakut ngi penkut ikan ka jingrai bat kita tenat ba te mentab ngila yo ikan kalat ba ngin penmi ikan ka jingrai le te kitu ki barang ya don contacts bat ni kilai i ki status jongi kilai i ki YouTube jongi ngatrai keleng kari India ki yo i ka ikan ka bangi penmi mentab bat ki yo ban snap ikan ka jingrai bat ngila yo ru ka feedback na bon ki perlok ki ba dai pat shaki wei ki jaka jo kari India kam Delhi apa Pune ha Goa bangi la litam ngila ki perlok kilai i bang abu status tik stonat ba bat kila ajero ya ka jingrai ya kata pat ko mangipet ngilong kajat bendril ko bangirang struggle te bon ki miki pa ki kwa ba ki kon ken puli ken long han ngipet bitang sakam sarkar ringem te pada baling baju ka sapru kila banyo ek kam kejam te habangi aiman sem ki kon ni ikiran katalen bakin roi ken siau ken tem ken pot ken snack jing roi kanir ko de ko ka lat mentale ki haki college suni iba kiladon ki music departments apa ki master degree ru kiladon ki music department keleng kilala ban le PhD in music ru te nga ai kan ka khubor ki mi ki pa ba apa PE ki kon jo ki stonat ya ka jingwai ki stonat ban thau jingwai stonat ban tem wanum khangla de ki ai man sim ki yarap ki ru ban penwat ki no ki parlok ki ba maki kila bannya soalang kenang ba ken la banang pen kiew kata kasap namar ba tentang ki ong the more the merrier and plus ka jedon lang kaya rap pi ba pinak kiew ka ik ba pidan dar ba pi idea iwe Tuan kalakio hagi babuan ki rinsan tem kam tam ki rinsan ki bahaya ki balong ha ka jela Meghalaya bada kaleng ki jela jong kari India ban pen ia ka sap ka phong jong ki kam tam ha ka ban pen shong shit ya ki pat ba kani ka kenhuan ka don ru ik jing trang bandang pen mi sho ik jing ruai bat ki music video nang ni shakmat ndre ka jing ka bagi mat baro shkata kadeh kaliang ka pisa ka tengka namar ba ka jinglot kalong ka babuan ba kani ka kenhuan kam shim laduk mensiam namar kiladon pat ki beriau ki bela ai jingkersha ni kani ka kenhuan tem bakan beteng ya ka kam tem jengki hado kini ki sngi ki bomenta ki khot jeng ka kenhuan colors ki nget scam bagan la ban penmi ki jingruai rengkat bat ki music video hakini ki sngi bat ki benai banwan Lingkong kalong demo ban album hot ngin penmi album hadin tapa yang menta tingin release single video kan cerai dan la de record kan te banong ban we kata arung ya ban go through the life petem life sini satai and we have to have fun account long tak nyerap kan te banong ban but ngin panci rap ni teh ka bangila menyo nyerap higi ba menu nyerap sepet idan ki well wishes ru ki bayarap ini besni yung tati actually album tingin sa kat nang ban penmi single song ta ngin penmi album pa dian tang tati ngin hosting constitution live and then music video but semi kita
dan pun di Jerwai William Sabi dengan ban kalau sebab Kini tinggi le apa mix and flow. Pada nanti apa morphling. Bala reduce pat bala mixing di nabuti pakentan. Pat sami dalam kata mili di nabuti pakentan ni cukup mix and flow nanti morphling. Tahi. Ke video pat dah boleh aku upload tu. Itu di nampak kena mereka. Di kena sedang ni di setelah punya try berkiru di entah lagi yo experience berkiru miru entah kunci ayom ksiar lakut Keun cui jing ik lat kut